reka twongere tubahe ikaze bakunzi bakadasohoka ba Kigali Real News. Saa ni saa sita mbona kubifuriza saa sita nziza. Nubundi ni kuri na saa sita yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026 byongeye gukara ndetse ubona yuko kubera kutawezista urugamba kwa ihuriro rya AFC babagiye gutakaza ibice bagiye bafite ndetse icyizere cyo kuavansa urugamba ese nicyo kiri gutuma uduce dukomeze kugenda atwongera kubongera kutubambura. Uremenya akantu ku kandi umenye uko hano muri no Kivu byifashe ndetse ni nacyo kituzinduye cyangwa nicyo kituzanye sahiyi kugira ngo umenye uko situation ihagaze, umenye uko ku mirongo y'imbere bimeze. Turi bwakira umuroko informa uherereye muri biriya bice atubwira uko situation imeze, atubwire impamvu ni mu gihe kandi abajetu bamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ese bari gukora iki? Ni operation zidasanzwe ziri gukorerwa muri biriya bice. Nababwiye ku makuru y'umugore wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ayoboye urwego rw'ubutasi muri biriya bice. Abagore bakomeje guca ibintu haba muri Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce twose ihuriro rya AFC bafite. Ese niki kiri kujya imbere? Ni mu nkundi rero ni iminota mike tuba updating umenye uko byifashe nuko situation ihagaze magigaya. Atubabwiye imvo n'imvano y'ibikomeje kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'ingamba nshya ihuriro rya AFC ryafashe ndetse no kuri kote ya FARDC n'ingamba nabo bamaze gufata. Mbere yuko dukomeza reka mbanze mbashimira mbifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi mwe mukiza cyangwa mwe basha na kindi musabwa uretse gukanda subscribe mukarayikinga mukanasharinga burya mukongera mu muryango mugara kumva amakuru atukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumva nk'ibisanzwe kubatanzindi Damien umugisha, ariko ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko informa bita Bizima. Bwana Bizima, wongeye wiriwe neza? Wiriwe neza. Reka tukwifuriza saa sita nziza. Yego kuri twese. Yes, mbere yuko tujyana kuri frontline reka turebe bombardement ziri kuba ziri guterwa n'urwego rw'ubutasi rw'aba FARDC bakomeje kujengereza cyane ihuriro rya AFC. Bwana Bizima, ndabizi ko ubugenda mu makaritsiye, ejo bunini bwambwiye ko mu gace ka Rubaya hari abakobwa bahafatiye bari baje mu rwego rw'ubutasi. Ubona yuko n'ubundi baza wenda twebwe inaha tuvuga icyo bita umupuri, baza batambaza umupuri. Ubwo ni urwego rwo kugira ngo bashukishe bamwe mu basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'ibikorwa bikorerwa muri biriya bice cyangwa n'ahandi hose. Bakaba bamaze kwiyongera mu bice ihuriro rya AFC bagezemo. Sinzi wenda mbere yuko tujya kuri frontline ko hari icyo wadutangarizaho mu mboni wenda zawe. Se uru rwego rw'ubutasi rw'abagore rufite akahe gaciro? Se rufite izihe mbaraga mu kuyobora urugamba? Yego imbaraga bafite zirahari cyane kuko urabizi ko intasi ntabwo ari umuntu woroshye cyane, yari umuntu ubifiteho ubumenyi cyane, atanga amakuru nyayo kandi abasha kugeraho umusirikare atagera. Kuko urabona kugira ngo ubone umusirikare wa FARDC n'irakwari byose yinjira mu mujyi wa Goma, niyo yaba yambaye imyenda isanzwe, ni ikintu umutima bafitemo ubwoba cyane. Ariyo mpamvu ubona ko iyo bo bakoresheje ziriya ntasi z'abakobwa biborohera cyane kandi zibasha kugera henshi hashoboka ndetse no kuba zakwinjirira benshi bamwe mu bayobozi bakomeye b'uruhande ruba rutavuga rumwe nabo. Rero iki gice cya Goma ubona ko ari umujyi cyangwa Bukavu, biriya situation ibirimo cyane ku ruhande rwa FARDC ubona ko uburyo bwiza bukomeye kandi bwabageza ku kintu bashaka ari iyi strategy yo gukoresha intasi z'abakobwa ndetse n'abagabo baba barimo, kuko ubona ko FARDC ibintu yabishize nk'amafaranga ku rwego rwo hejuru. Yanze bikunze uretse ko bashobora gutanga amakuru yenda bikazarangira bitagize icyo byabyara, ariko intasi ziri muri Goma ku buryo bwinshi ndetse na Bukavu kandi ubona ko zitangira amakuru ku gihe. Ariyo mpamvu uba wumva n'umwuka hari ikikango cyane ko hari operasiyo zategurwaga ko
hari ibitero byagabwa muri iyi mijyi yombi kandi bya drone. Yes, mbere yuko utujyana kuri frontline biravugwa ko n'ubundi abajede bajengereje cyane bikomeye umujyi wa Goma, bivugwa ko isaha ku isaha n'umujyi wa Bukavu wagabwaho ibitero simusiga bitewe n'abakomando baherutse gusohoka bo kumanukira mu ma etage, ubona yuko byateje ikibazo cyane. Ni bombardement zikomeye ndetse bivugwa ko umusaruro w'umugore wa Kisekedi ukomeje kugenda ugaragara kubera ko maginga niwe usa nkaho nga kuri urwego rw'ubutasi. Aya ni amakuru ya Zandan umuntu aba yavumbuye, abakunzi ba Kigali News bamukwiye kumenya, ariko nyine bigaragare ko AFC nayo igomba guhindura ingamba ndetse na bamwe bari ku mirongo y'imbere mu kwirinda cyane kwiyegereza aba bakobwa b'abatazi, kuko amafaranga yashowe mu butasi bukomeye cyane bw'abakobwa beza b'ibimero b'abanyamahanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Binavugwa ko neza urupfu rwa Wiringoma, umugore we yari yariyongoje, ashobora kuba nawe yarabigizemo uruhare, uriya munyaromaniya. Murabizi ko Wiringoma mu mavideo mwagiye mumubona uburyo yagendaga ashushubikanya abacacu bari bavuye muri kiriya gihugu cya Romania. Uriya mukobwa rero ashobora kuba yarihimwe bitewe n'ibiryo yakoreye bene wabo. Nuko rero bimeze, nuko situation ihagaze, ubona yuko hataho kwitonda kw'irihuro rya AFC bahura n'akaga gakomeye, kuko ubona yuko yaba imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye nta gihugu na kimwe kiba kirakarutega bitewe n'ibihugu byaje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya iri huriro rya AFC M23 na MRDP twirwaneho. Akaba ari nayo mpamvu bagomba kwitonda bikomeye cyane. Bwana Bizima rero izo niyo situation, ayo ni amakuru mba nakuye ku banda covers banjye, ndetse aho FARDC ifite umugambi ukomeye nyine wo kuba wamanukira mu mijyi nka mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Izo ni operation bamaze iminsi bahugurwa n'ingabo z'Abafaransa ndetse n'Abanyamerika bakeya, uburyo bashobora kumanukira mu ma etage bakaba bafata bamwe mu arinzi wenda bikorwa runaka bashaka gufata. Wenda tufate mu rugero nka ku kibuga cy'indege cya Goma, bitewe nuko Ubufaransa bwabigiye AFC gufungura iki kibuga cy'indege, AFC igasa nk'ibyanga. Ibi rero byatumye Ubufaransa bwigisha bamwe mu bakomando bagomba kuzategura operation yo gufata umujyi wa Goma hatabayeho imirwano ikomeye. Ubwo ni Zandani mba nabashe kuvumbura, ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kukara ndetse mu bice bigiye bitandukanye, ubona yuko ihuriro rya FARDC rishaka koshyushya AFC ikaba yagenda mu bice bigiye bitandukanye. Twagiye tubona ko AFC bitewe n'ubuce cyangwa umubare w'abasirikare bafite, uko bagenda bafata ibice byinshi bishaka kubaviramo kuruzinga n'ibyo bamaze gufata kandi bamaze kubaka, aho byagaragaye muri bya bice bya Masisi nyuma yuko bari muri Sud Kivu. Ihuriro rya FARDC rikaza rikabafata na bino bice, n'ubundi nubwo bahise babyisubiza, ariko babona ko batakaje imbaraga z'umurengera ndetse banapfusha bamwe mu basirikare bakomeye. Rero Bwana Bizima, tujyane kuri frontline utubwire uko situation ihagaze nuko bimeze saha iyi ngiyi. Yego, reka yerekeze muri Nord Kivu. Nyuma yaho umutwe wa M23 ufashe aka gace ka Kazinga, ubona ko yari yarabaye Kazinga. Aha ni uburyo bukomeye cyane kandi bwakoreshejwe cyane na M23 kugira ngo ibashe kugenzura aka gace. Rero ari nabwo ubona ko imirwano ikomereje nyuma yaho urenze muri iki gice cya Ngenge. Avuga ko abaturage cyane muri aka gace ubu tuvugana bamaze gusa naho bahungira, ndetse na coalition yose yari iri muri aka gace bahungiye muri iki gice cya Timwa. Rero ahangaha coalition isa naho ihatakaje, ariko bigoranye cyane bitewe n'imirwano yamaze iminsi myinshi, ndetse ubona ko aka gace kasaga naho kananiranye. Ariko babaye nkaho M23 yabaye nkaho ihugira mu mirwano yo muri iki gice cya Gatoyi n'iza Kazinga.
koalisiyo isa naho ibaciye muri humye muri utu duce tundi twa Masisi, ubona ko yabashije gusa naho kwigarurira mu buryo butunguranye kandi ubona ko idakoresheje imbaraga nyinshi bitewe na pozisiyo nkeya zari zihari. Uduce tuvugwa cyane babashe kwigarurira ni agace ka Gashiriri, Inyanja, Kumbwe, Gahanga na Busihe na Mpanamo kugera Muheto. Iyi ngiyi niyo isa naho yabayemo komba kuko niho basanze pozisiyo za M23 abamwe imirwano, ariko nayo itabashije kurezista kuko hari pozisiyo y'abasirikare bake kuko koalisiyo yari nini cyane. Ubwo abaturage baha Muheto bahise bahunga byihuse bitewe n'iyi koalisiyo ihari, ndetse ubona ko utu duce twose yigaruriye irimo kubakamo amadifensi uburyo bwo hejuru, ubona ko rwose imbaraga ziri bubagore n'izo kubaka aho kuba kuko imirwano yahayo ni nk'amanu ugereranyije n'uburyo hafashwemo kuko utu ni uduce tunini cyane. Utu duce rero M23 urabona ko yabaye nk'aho iturangaraho mu bijyanye na deployment cyane ku rwego rwo hejuru, kandi biri kugarukaho n'abantu benshi nk'abahazi. Ubona ko hari icyuho kinini cyane, kandi ubona ko koalisiyo n'ubundi ifite icyerekezo cy'uko ubu ngubu mu duce tundi dutuwe cyane twerekeza hano za Burungu na za Nyamitabo, ni uduce dutuwe kandi turimo aborozi ndetse habamo imiryango myinshi cyane, habamo n'abaturage b'Abanyamurenge bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda. ubona ko nabo ari bo kenshi ubona ko bakwibasirwa mu kwicwa nk'uko biba muri Sud Kivu. N'aha rero ubona ko deployment za M23 isa naho biri kugarukaho cyane ko habaye uburangazi, nubwo ubona ko bakoze ibishoboka byose ku buryo ubu hamaze gusa naho hagerayo ingabo ziturutse mu bindi bice, ubona ko ari nka musada zigiye gutanga, ariko ubona ko hari icyuho harangwe kugira ngo babashe kwigarura utu duce tumaze gufatwa mu minsi, usa naho ari umwe kandi tutabagoye bishobora kubagora nk'uko byagenze mu gutakaza za Gatoyi, zikaza kugorana cyane kongera kuzisubiza kandi uzi imirwano ibayeyo intera itwaye. N'aka gace rero biravugwa ko cyane ku bantu bari muri zino nce hano ku kirombe cya za Rubaya, muri zice za Rubaya werekeza za Gatoyi, abaturage baho bose bazi iki gice ndetse bafite aho bahurira n'ibyo bafite muri utu duce, yaba amatungo yororwa nk'inka n'ibindi, basa naho bateje akamu cyane kuri M23 babwira bati kuki bariya abantu mubatereranye ku rwego rungana kuriya kandi muzi ko iteka ryose basaga naho barinzwe namwe impfu nyinshi zitandukanye ugereranyije n'imirwano yagiye iba mu myaka itambutse. Rero ubu ahangaha ni akantu kabaye nk'aho ari ikosa ryabayeho ryo kwibeshya cyane ku ruhande rwa M23 mu buryo bwo gutakaza iki gice cyasaga naho cyigenga kitagiraga umutekano uhagije. Ubona ko byahise bigaragarira mu buryo bwo kuba wafata uduce tungana dutya ku munsi umwe, kandi imirwano ikabaho ugeze mu gace ka nyuma ubona ko nayo itatinzemo kuko pozisiyo yari iri ahangaha y'ingabo za M23 nayo yahise yapfa kuko ntabwo bari abasirikare benshi babasha guhangana n'iyo koalisiyo yari ije muri ubwo buryo. Urumva rero ahangaha ni ikikwereka ko FARDC ni koalisiyo bafite intasi ziri mu bice byinshi cyane, ubona ko ari nk'abaturage baba bahatuye bahamaze igihe, ku buryo baba bazi igice kirimo intege nkeya ndetse kitabagora. Nk'ahangaha ni ahantu hasa naho ari mu kwaha hari hihishe, ubona ko ari ukugaruka inyuma imirwano uvuye iyo za Gatoyi imirwano iri kubera, ariko ukabona ko nanone ari ikibazo cyane kuri koalisiyo ibaye idafite ubudahangarwa n'imbaraga z'umurengera muri aka gace, baramutse babazingiye muri iki gice kugira ngo bahikure. Ni ibintu bigoye cyane bikomeye, ariyo mpamvu ubu nababwira ko hari imirwano ikomeye yitezwe aha hantu cyane, kuko biraba ari akasamutwe bijyanye na deployment zaho ukuntu ziteye n'uburyo bwo kuba koalisiyo yabasha kwikura muri aka gace. Yes, Bwana Bizima, sinzi nimba ari cyo wakongeraho, tuhetse tugushimira
ndetse ugakomeza ukaturebera uko situation zihagaze. icyo nakongeraho ni uko mu gice cya Minembwe ubu tuvugana makuye amakuru cyane yuko hari imirwano isa naho ihise yumvikana kuri uyu munota turi kuvuganiraho, ariko sindakura amakuru yaho neza, ariko rwambikanye kuko bya bibunda bidasanzwe bitari biherutse kumvikana cyane bya Kirari n'ubu bihise bisa naho bifasha nko mu gice cya za Rugezi. Ubwo ni amakuru y'akagaruka, turaza kubaha ibyo nido ry'uburyo iyo mirwano ihagaze. Yes, bwana Bizima, reka kugushimira tukwifuriza akugumya kugubwa neza. Urakoze cyane. Yes, murumva rero uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona yuko ibintu byabaye bibi ku rwego rwo hejuru, nyuma yuko n'ubundi ubona yuko n'imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda ikora ibintu bigiye bihabanye, ndetse no kugaragaza ko ihoro rya FC nta muntu urishyigikiye habe namba, ndetse ibi bikaba byatumye u Rwanda rutanga cyangwa ruvuga ko ibyo icyemezo leta zunze ubumwe bakoze kigayitse, bitewe n'uko leta ya Kongo ariyo yakomeje kubiba amakimbirane bitewe n'ibyagiye bigaragara n'ibyo bagiye basinya n'ukuntu ubusabe bwagiye buba. Anje namye mvuga ko ibintu by'amasezerano bitazigera bikunda, bitewe yuko amasezerano igihe yahereye aya ya Washington yaje akurikira ayagiye abera mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona yuko bitazigera bibaho. Ibi ngibi bigaragara ko n'ubundi zamatse ibihugu arizo zikora ibi bibazo bikomeye cyane, abaturage bakahatikirira. Mwe rero abasenga nimusenge, kuko buriya Imana nishobora gukemura ibibazo cyangwa ibihe nibyo bishobora gukemura ibibazo, kuko ibyo kuvuga ngo iby'amakimbirane n'iki buriya ngo uhagarikiye niwe aravoma. Ni nayo mpamvu ubona ihuriro rya FARDC ryica ibintu nkana ntirigira icyo rikorwaho, ndetse ubona yuko ibintu bishobora guhindura iyindi sura, bitewe n'uko ndi kubibona cyangwa bitewe n'uko abandakavazi banjye ndetse n'abareba ibi biri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuza kuba bibi. Ni mu nkunde rero ducukiriza hano ubundi update zo nakagaruka, twongere dusubire muri update zacu zigaruka. Ciao.